Kaseng HNYF Women's Wing nin kasngi kalami biang syakmat banle ya gikam isnay hadin ba kajing peteng jong ki bor sarkar ban penlong ya kajing pakhang shnong na kadaw jong kajing nang bun ki bayo ya kajing pang COVID-19 na kaliang jong kene kaseng kalalej ban ay ya kajing rap da ki marbam sya ki longying ki badon kam ki badon hapdeng kajing ban jong kajing duk namar kajing bom yolat ban lej tray bat lej bala. Hakane kasngi laya don lang ikong BT Jerwa ibadi Presiden jong kaseng HNYF Women's Wing uba bless dekar ubadi Presiden jong kaseng naka Shillong region.